y este año va a ser mi primera vez en Open y lo quiero hacer porque adoro CrossFit, amo CrossFit. A bunch of lunatics who are really into their fitness decided that me working at a university as a sports scientist, that CrossFit would actually be pretty applicable to me. Me he enamorado de CrossFit desde ese día, no he dejado de hacerlo ni un solo día. Alors j'ai commencé le CrossFit grâce à des amis uniquement et après ça a été le plaisir et c'est devenu une drogue. J'aime les Open parce que c'est ouvert à tout le monde, ça permet à tout le monde de se mesurer au grand de ce monde. Para mí, que soy muy competidor, me gusta medirme con la gente de todo el mundo. Ich will zeigen, dass ich gut bin. Ich bin jung, ich bin noch nicht so erfahren. Ich will zeigen, was ich kann. Ich will die anderen schlagen. Ich will zeigen, dass ich dort mithaben kann. Mi parte preferida en el Open es, primero, divertirme y segundo, poner a prueba mis limitaciones y superarme. Anche se non è andata benissimo, comunque è importante partecipare agli Open perché è un momento per mettersi alla prova e per superare I propri limiti. Ég er með í Open út af því að það gefur mér tækifæri til að skora sjálf á mig og sjá hvar ég stend. Það er gaman. You get to work out with your friends. I kind of like pain, and CrossFit and pain are quite synonymous. Hola, este es mi tercer año haciendo el Open. Invito a todos los canarios a participar conmigo. Bueno, este es mi cuarto año hacer el Open, espero que todos los argentinos se inscriban y lo hagan conmigo. Invito tutti gli italiani a fare altrettanto, siete pronti per partecipare agli Open, preparatevi per la sfida. Ég skora á alla til að koma og vera með í Open á þessu ári í Afríku og Evrópu. Este es mi segundo año haciendo el Open y invito a toda España a que lo haga conmigo. Ich bin 19. geworden dieses Jahr in der Schweiz an den Opens. Kommt und schleppt mich. I came 127th in the UK last year, and I challenge anyone in the UK to try and do better. I came 700th in the Open in the UK last year, hopefully challenge trying to beat me next year.